بینرین هجا عردهجا گول ترکیه سوریه و هرمین کردی خست تراجدیه که مزن آنی پیش و هر کس لی ماتماتی ما که چاوا کارن آلیکاری بدن و دست بدن قربانیان شانوگر و هنرمند اردال کیا جه باتمانه ده روژه پیشی ده وی و حوالین خواه بره خودان سمسوری داگو آلیکاریا خلکی بکن و نهاجی لباتمانه وی هلمته بر دوام دکن مناز مخص امناز بکن که رولا هنرمند داده کاریستک بوی رنگی چیه چاوا هنرمند دکارن آلیکاریا جواتا خواه بکن چاوا کارن رولا خواه بلیزند ناو جواکی ده نها اردال کیا بریکا سکایب جباتمان بیوانه برنامه هفترنگه بریز اردال گلک سپاس بو بشداری بوناته برنامه ما باش باش دم باش ورا قوت به گلک سپاس بریار تشتی ام سرساغی ددن مالبات قربانیا اف عرد هجا یا زور و دجوار لسر ملت ما و آرامی جی کسی گو رزگار بون آرامی و سلامت جوان تخوازن ما مستعردال دروجه پیشی دی ملسر تورا مدیا جواکی مدیت و حوالین خو و یکسر و بری خدا سمسوری جیه گو پر زیان لیبویه و چند جاراجی بلا کرد ویدیا ده گو هون آلیکاری دخوازن هون دخوازن آلیکاریا خلکی بکن دخوازم ناز بکم چاوا بو اف هستا پیشی وکو هنرمند گو هون هر جار دناف خلکی ده سر ده کاشانو یانجی جین تایبت نهاجی هون داکتن میدان داگو آلیکاریا خلکی بکن چاوا بو جوار مالی آواز باستکم سری ده وکی وجه گوت سری ما صاحبه و درباسی به جبو گلی ما آراستی روژا ادحاجه از الآمده بوم بری روژا که شانوی ما هبو دما اردهش چه بو و حوالی می باطمان شانوگر جبر رابون چون سمسوره حوالی می آمده شانوگر چون مراشه بازار جپه امشی وک حوالی خوی شانوگر لباطمان من جبر کو ام جبر آلیکاری بشینن و او جیلور قردینه بکن و جور بشینن گندا و نافچه چونکی روژن عول عالیه دولت ترکیه آلیکاری نچو جیکو اردهش چه بو نچو دم سوری از بیشم نچو مراشه و اف باجارن دن نچو گنده و مجی خواست ام آلیکاری چش دسته مبه ام کوردینه بکن و جواره بشینن بله وکی دن جبلی حوالی گو مدیتن ای بتر ای گو هون جارنا هون دهنک حنک دیان شانوی گو هون دردخینن هون بلاف دکن جبلی وانا کسکی دن بور هبو ام بیجن وک هنرمند وک روشنبیر خدان پیشی و دیت خلکی خود کوم کر لسر هفدو یان تنی هون ای پیشی بون و اف هلمتا اف خباتا هان کر آراستی هنرمند ما و گل ما کیش دسته و چه بکر از قبل باطمانت بینم سازی باطمان اکو ماموسته از بیجم گلک آلیکاریت کن روژن عول شاندن جیه اردهشه و او روژه داویجی ام لبره وک کوما شانوی اما و سندیقای ماموسته الور تمسن به هفدی را ام آلیکاری هیجی ددنه هفدی جبرکو مالباته کو هاتنه اردهج راویان هاتنه باطمانه 6000 انسان وگا 6000 انسان مالبات هاتنه باطمانه هنک بجیبون هنک هیجی مالا جواره دگرن و گله باطمانه و از بجمه آمده و باکورا کردستان گل تف چش دسته واته اکو مالی خوبت کن از بجم مجی جواره دید و ام هنکا ناز جناکن هنک تلفون اجمال دشین دبی حوال مالک برهیا ام دگرن بله و اوج مالی خوبت کن اكو نكارن مال تنبن دستوادا از بجم عالي ابوريه و وك جل وك خوارن تش دستواته دكن بله نتني شانوگر هنرمند ميدي و اكو اسطنبول حوالی می هنرمند چونه سمسوره و از بجم چونه مراشه بازارجخه و اكو الجي خمانجي کوردیناسیونه که گلک مازن به هفدیره دکن و جبو اف آلیکاری بگه جه و مالباتنا بله از بیجم جبو
هنرمندكي يعني كسن کارساز به دکترک به یانجی کسی گو در فتاوی هبه کار به پرا آلیکاری بکه کار به تشتین مادی آلیکاری بکه بله هنرمند چوا ای هنرمند کار آلیکاری بکه یعنی مدید ویدیو و گازی جدکرن و گود ام بیجن آلاف یا کرستین گرانج متنن گو هن کارن آلیکاری بکن چوا ای هنرمند کار رولکی رابه لسر ام بیجن دروشک وک افروشا ارتجیده بله وكم قلت اف روجين عول ام بيجن وكا اغاهيه ام دكنش بو اليكاريه لي في ما هي شانوي باكورا كردستان تبع ليستيق وبطال كرم لايرو كوباراتيف كما هي يا بناوي اهورا كوباراتيف شانوي بريارك دا ماها آداره اما لیستیکه خو جبو و مالباتا اما دست بکن و اما بلیزن ام دبیجن ج صحنه جدکه آلیکاری وکا و بریاره و کوپاراتیف دا هر کم هر شانو اکو گریدای و کوپاراتیف نه اف شانو کرد دخوازن هر کم لیستیکه که خو جبو و مالباتا بلیزن آنجی جیان بردوام ام تخوازن جبو و مالباتا وکا آتولیا بکن وکا جبو هری گرینگ زاروکو جبو جنان آتولیا بکن داکو و کلی خوا زوتر جبیر بکن و بریا شانوی ام دخوازن هم وك عبوري وهم وك تشتندن آليكارية بكن. بله. أردان لجبو كاري يعني أم بيجن مجارة في عرض هجا أف أتراجيدي كوك ما قلت بالا خلكي أنا خلت تفد ماتماتي مانه ت جوان كسي قلت كشة يعني جبابتين جواكي تتين ناف هنراخه يعني ما تتشوفينم تهر جار تشي دبي تتين سر صحني سر دكا شانو وتدبيجي قالوا اف مجار ويتك ناف ام بيجن غهرتنا كد برهمي تدبك تدي برهمي تب براني كنوكن وقالوا ويت باندوره كلي بك وغهرتنا كد خباطه تدبك ولو الجور دي تناته مخابن اف بوبلاتا مظن السر جيانا ما باندوره كمظن تشبكين السر هنرجي از بيجم سر موزيكي سر شانويجي باندوره او اي زيده ببه ام دخوا يعني شانو شخوا چکه ماسی هبت خوازه و نشان بده آراستی ام جد خوازن لیستکه خود ده شانوی ده از بیش وقت ویدیوی گو ام دکشینن دوان ده و که ماسی کو افخانی خرابون و ببلاتا که مظلم چه بو و انسان دبن و انشاءات آدمان يعني اف كماسي محقق باندورا ويل سر شانوي تشبه وامي بين زمان تشتكي دنا از خوازم بيجم جاليه دولتي يعني تاني زمان بيشي تقول دولت آلی کاری وک حکومت آلی کاری زبلز نگهاندن او دفری ایگو ام بیجن کاری ست لیبو عرض هجلی چی بو جبو خباتا وک کرد هون نهال ویده هنرمند ترکاجی و گاوی داویجن آلی کاری وردکن حکومت پشتگیری دو یانجی هر جهودو جدای هم سری خوی کاریت کن. راستی حکومت ترکیه گلک درنگ ما جبو آلی کاری جبروه که گله باطمان و دیاربکر از بیشم ایوانه و شرناخه و مردینه همش کربه بازدان چون جبو آلی کاریه يعني حكومات تركيا يعني دفج آليكارية بردا دو لبازار جكه ناوين دكا کوردیناسیون چکر بون از بیجم وکا هدف کوردیناسیونا ورد کر دو قايوم حكومات تركيا قايوم آوه تسرور يعني ناهلن گل آليكارية بشينه گنداك چمكي چادر حوجه گل درب مایا از بیشم صوبه حوجه و گلک گوند حکومت ترکیه نگیشتی وارا آلیکاری نبریا واگوندا
gel dixwaze vê alîkariyê bike ez bêjim çadira û bataniya û soba bişîne erzaq bişîne va gunda lê mixabin ez bêjim dewleta Tirkiye hikûmetê qayûm davêje ser wa koordînasyona do li bazar jike qayûm avêtin ser koordînasyonekê îro li Semsûrê dîsa ez li hevalê xwe digerim dibêjin ava hatine vir jî dixwazin qayûm bavêjin ser va koordînasyonê me û em nikarin alîkarî bikin gelê xwe. Belê. Tiştekî din ez bêjim niha wekû hunermend bangewaziya te, banga te ji hunermendê Kurdar e. Niha em dizanin ji marek mezin ji hunermendê Kurdar li diyaspola dijîn. Çi ji wan tê xwestin rola wan çawa dikarin bibin alîkar di nerîna te de? Tu kesek niha li Batmanê tu di nav xelkê de li ber çavê te ev bûyer çêbû tu beşek ji nav vê bûyera han tu niha dixebite got alîkarî bike. Lê belê ji marek ji hunermendê Kurdan bêjin bi taybetî li derve dijîn. Ewana çawa karin alîkariyê bikin? Arastî em li vir li Bakur ciyê ku erdheş çêbûye yani hindik bêjim dikarin alîkarî bigêjin ware lê ev erdheş li Rojava li Efrînê jî çêbû sînor girtîne derî girtîne em nikarin ji vir alîkarî bigêjinin Rojava lê ez nizam rewş çawa ye li dinyayê li Awropa hunermendê Kurd hene û Kurdê me gelek lûr dijîn ez dibêjim Efrînê û Rojava jî tenê nehêlin û alîkariyê xwe bi şeklekî bigihêjin wa jî. Belê me dixwest pirsan bêtir ez dixwazim tu bêtir zelal bike. Yani çawa karin bikin. Em bêjin wek niha hûn dibêjin em ê şano çê bikin, em ê ew şano ji bo malbata çê bikin. Heger em bêjin sînema yani ew perana filmê wan bi wektekêt alîkarî bêkirin tablo, stran, em bêjin çawa yan jî şahiya çê bikin, em bêjin xebat nabikin got li gor nerîna te got karibe bi alîkar. Çawa dikarin bikin? Yani dikarin her şeklî bikin ez bêjim hunermend diaspora li Awropa an jî cîne dîn şanoyê dikin, sînema dikin ez bêjim strana dibêjin, konserta didin yani nikaribin tiştekî bikin jî dikarin wir agahiya bikin bînin ziman ez bêjim ji bo va malbata organizasyona çê bikin, konserta çê bikin, şanoya çê bikin da ku hayat dünyayê ji Efrînê û Rojava jî hebe. Belê. Belê gelek spas hunermend şanoger Erdal Keya gelek spas em destxweşiyê din te û hevalê te ku niha hûn alîkariya xelkê dikin her şad û bextewar be. Malî ava spasxweş dawet bêjware û ji bo keda we jî ez we pîroz her hebin. Gelek spas.